E ngā maunga whakarongo hau e ngā awa tārai whenua nau mai tau maira ki te Ao Māori. Tuatahi ake, toko ono atu anō ngā tāngata kua pāngia e te urutā, te kaumāwhā kua tūpono pāngia. Nō reira ko tahi mano e toru rau e waru te kaumā ono ngā tūroro katoa. Te kaumā-toru ngā tūroro kei roho hipera, toko toru kei te wāhanga whao momo, toko rua e takoto taumaha mai ana. E whiturau e rua te kaumā-waru ngā tāngata kua whakamāui ake i te mate nei. Ka mutu ko tahi rau te kaumā-toru ngā uri Māori, e ono te kaumā-rua ngā uri Pasifika kua pāngia. E rua mano ko tahi rau ngā tāngata i whakamātauhia, ina nahi nei. Nā ki kaupapa kē atu, kua mana ngā kaiarahi hou o te Pāti Māori. Nō te rangi nei a John Tamihere rāua ko Debbie Ngarewa Peka, ka whakaitia e te Pāti Māori ki atu hei kaiarahi te kaupapa mo te pōti nui o te motu, e kainamu mai nei. Nā ke whakawhiti atu rā tātou kia kereama rights mo te whānuitanga atu o tēnei kaupapa. Kereama, ko wai, ko te wā tika tēnei hei whakarewa ke i tā rātou kaupapa? Wikitoria i whiu a tērā pātai ki a Che Wilson, te perehitini takirua o te Pāti Māori i te rānei. Hei tāna, tōna tikanga ko puta kē te kōrero, engari nā runga i ngā here a te uru tānei, me ngā tini tangihanga kua pā ki te Pāti i ngā wiki tata nei i takaroa ai. Nō reira kaore he wā i tū atu i nā hoki e rua te kau wiki tonu, e rua te kau wiki noiho e toi ana ki te pōti nui a motu. Nō reira i hui a Zoom nei rātau i te ata nei, he hui motu hake tērā. Ki reira ka whakatauria te tokorua nei hei kaiarahi takirua ahakoa i āhua tumeke ngā mea o te waiariki nei e ai ki tētahi o ngā māngai. Kaore hoki a hauraki waikato i tautoko i a John Tamihere, engari i te mutunga iho i whakaetia rāua e te kōmiti whaiti. He kanohi kitea here o rāngona. Kei te koa, kei te ari mātou, e tae mātou te kōkiri, i ngā kaupapa i roto i te rua te kauwiki e toi ake nei. I te mātotorutanga o te noho puku i te COVID-19, ko whakaingoatia te mema o te tai hauauru me te mema ki te rohe o Tāmaki Makaurau hei kaiarahi i te Pāti Māori. Kua ki te koutou i o mātou ringa waiwai o te Pāti Māori e kōkiri ana i ngā take i te wā o te COVID. E tō tērā mō tō rātou ononga ki o rātou āpori. He tau houa peka ki te ao tō rangapū, engari he kirikaua ki te tohe ki te krauna, mō ngā take tai ao. Ai whakamomori ana ki te tiaki i tōna iwi i te wā o te uruta. The strategy is to make sure that government has the voices of those that have been leading the defence of this nation. The Māori and iwi have led the defence for this nation. Herei puta John Tamihere, ko tana kaupapa matua ko whānau ora, i tuari hia ai te kotahi rau rua te kau mano pauaka rawa, puta noa i te ika Māui. We will lead the defence of our Māori people, and we will also lead the recovery, because at this moment in time, the Māori voice is just silent. I tīko ki te waka o te Pāti Māori i te tau 2017 no te huri tuarātanga o te iwi Māori ki aia. Heo e ko tiki nā tuarauri Waititi no te whānau āpanui, hei whakataetai te tūru o te Wairiki, ko Heather Skipworth hoki tērā ki te ikaroa rāwhiti. Kei te marama mātou me toa i tētei tūru. Tuarua me kā aki kia pāti mai mo te pōti pāti. Aha koa e rua te kau wiki noiho e toi ana ki te pōti nui, e whakairohia tonu tia ana ngā kaupapa here hei hoko ki te motu. Nā te mate nei, kua rereke, anā ko tō mātou aronga matua, kia ora tātou, kia kai tātou, kia oi ore a uru tātou, kia oi mai tātou. Engari mārama te kite ko te wero nui kei te aroaro o te Pāti Māori, ko te whakakipakipa i te iwi Māori ki te pōti. E hoa hei āpiti atu ki tērā e toru tonu ngā kaitono o tira ngā māngai kaore anō kia tīpako hia e te Pāti Māori ki te tai tokerau ko te kaiarahi o mua o mana ko hone harawira tērā i tata. Engari i ngā wiki tata nei i hutia e ia tōna ingoa kia pai tana aro ki ngā take e pēhi nei i o naiwi o te tai tokerau o tira o te hiku o te ika. Ko te rohe rua e toe mai ana ko hauraki Waikato e rua ngā kaitono kei reira engari hei ngā wiki tata nei ka tīpako
hia te toa ko tētahi, he tāne ko tētahi, he wahine ana, tatu atu ki te tai tonga, ko kitea tētahi kaitono engari, hei ngā wiki tatanei huraina mai ai tērā tangata, ana e hara i te mea ko tā Mark Solomon ko te kaiarahi o mua o Ngaitahu, e hara hoki i te mea ko Metiria Ture i te kaiarahi o mua o te pāti kākāriki, ahakoa i whakapātu te pāti Māori kia rāua. Nā ko te rautaki whakamutu ngā te pāti Māori mo tēnei tau pōti, kia whakatārewatia te pōti mo te tau 2021, kia maha nā kia i te kaupeka, kia putai te iwi Māori ki te pōti. Wikitoria. Kere ama rights, tēnā koe i nā whakamaramatanga. E whakahau ana te kaunihera Māori te kāwanatanga kia toi poto ake tā rātou mahitahi ki ngā pakihi Māori iti ki te waihanga ara whai mahi e whakatipu pakihi kaupapa Māori. Nō reira ka toro rānei te ringa āwhina o te kāwanatanga kia rātou. Ai kōrero i tēnei take kia whakawhiti atu kia Heta Gardner e tū mai ana ki Pāremata. E heta koe nei tētahi o ngā kaupapa kōrero matua i te whare miere i te rangi nei neha. Tika tonu Wikitoria, kia ora mai rā tātou e te iwi. Ko ngā take ohanga kai te mōhio tātou, kua kaha māhoratia ngā piriona tāra e te kāwanatanga ai Mārika ko ngā take ohanga kai te matonga whakaaro. Engari ko te pātai ia kaiwhia rānei te Māori i roto i aua whakaaro rā. I puta te kōrero te akiaki a Matthew Tukaki. No te kaunihera Māori kia mahi tahi te kāwanatanga ki te taha o ngā pakihi Māori ki te hanga i tētahi pau tarāwaho ko tahi mō ngā mahi pakihi Māori. Anei te whakahoki a te kāwanatanga a te pirimia ki taua akiaki rā. No hesitation to say that that's exactly the kind of thing we can and should be doing. As I touched on a little bit yesterday, whilst we've been taking a bit of a sector approach, what do we do to make sure that we're supporting the new future of tourism, our arts and cultural sector in particular, how do we support them in these new environments? I also see that for Māori, the Māori economy, that we should be also engaging directly on how do we make sure that in those areas where there's been challenges, we're addressing them, but where there's opportunities, we make the most of it as well. Tuia ki tērā, ko te pātai ia, ki te taha o te kāwanatanga, ko wai ka arahi i wēnei āhuatanga, i wēnei whai, mō ngā mahi pakihi Māori. When it comes to growing the Māori economy post-lockdown, who will be leading that from the government's perspective? Will it be the relevant ministers or will the Māori caucus played that more central role? Our role? Māori caucus always has input into these issues without question, but we also use our ministers who have some lead in particular areas, so I'd expect that for something specific there, Minister Mahuta would be involved, but at a regional economic development level, we've also been using Minister Jones and Minister Twyford, but our Māori caucus are very much on the ground giving us the feedback about what will work in their communities, and they play an active, important role. Tuia ki tērā e te iwi ko tētahi kaupapa I kaha kōrero tia I tēnei rā ko te utu o ngā mema Pāremata. Mō ngā rua wiki kua hori kua kaha te hunga pāpāho ki te tuku pātai ki te pirimia, mena rānei ka whakaheke ia I tōna utu ki te tautoko I taua hunga rawa kore I te hunga mahi kore rānei. Anei tāna whakautu. Myself, government ministers and public service chief executives will take a 20% pay cut for the next 6 months, as we acknowledge New Zealanders who are reliant on wage subsidies, taking pay cuts and losing their jobs as a result of COVID-19's global pandemic. And while it in itself won't shift the government's overall fiscal position, it is about leadership. And I acknowledge my colleagues, both in the executive, but also the colleagues we work with in the public service, for the decision that was taken today. Ki te tuitui anō ki tērā o ngā kaupapa, ko tā te pirimia I tēnei rā, I tono atu ia ki te kaiarahi o te āpitihana a Thyron Bridges me te kōrero atu ki āia, kai te haukoti hia ngā utu mā te ruatakau ora o ngā minita me ngā tāhuhurangapu o ngā tari kāwanatanga hoki, ko tā te kaiarahi rā ko ia hoki ka whai I taua ara, Wikitoria. Heta Gardner, tēnā koe.